Already now, and I have a very long list of to do. Too much meat. Jesus. Let's not forget the plants. Log you any pot, so we can't eat that. And I look horrible. Look at this up. It's so warm, Diek. See that I'm not listening. So we'll see about what's gonna happen. For some that's I saw, but I don't promise anything. I can't feel my legs. Lisa. Især bølgerne bare. Der er en tjøsler. 3. Nähköntä kun on uploads. Det er en spaghetti kibashen, der kunne gå i. Spaghetti kibashen, der kunne gå i. Tak, Jonas. Det var så lidt. Ja. Breakdance. Har du redigeret noget? Jeg har redigeret noget, vil du se det? Ja. Eksploseret på han. Jeg har vist det til Morten. Du har vist det til Morten og ikke til mig. 남자는 아빠가 슬쩍 심어 구였어. Og jeg troede, vi var venner. Det er vi ikke. Hvad fanden er det for noget at bilde sig selv ind? Hvad var du? Jeg prøver at lære. Jeg slap simpelthen noget. Okay, so the feeling on the end and undoubtedly good. She's feeling a little sad, and we need to cheer her up. Oh, come on. So what I'm cooking now, actually there's a lot of story. And you might do 2007 2008 missään. Tämä tuu missään näräni. Qaanamingaanniik uperniumunukkama taamani. Anaana tuartarpoq nuummut ukiaffaa. Tawa kisenruukkama en fremmed mand fra Sverige. Anaana maappartaawa taamani. Ukiaffaa ingerlanaani. Isumaqatiinkatta sapaatakunnerlut ataasiwa ingasassasuga. Taalaafi sapaatakunneritsinnaani nammini ingasaarumaarluni. Taa ulluilaanni iggaseraami taa angerlarluma qalareersimasu. Annikkami teqqarserlum. Hvad? Var det? Og det var kun pasta med rejer og fløde. Når du var så, but I was so disappointed. Så måske er det arslani af min artrætte. Der må være et eller andet. Der må være kød, der er raffinet. Ej, det kan man ikke. Man kan bare ikke lave pasta med rejer. Der skal være kød. Hvad? Det er umuligt. Der var fingre mere. Nej, det bliver nødt til at leve med. You're gonna have to live with it. Der må du ikke være. Der må du noget se på. And what's amazing is at det smagte faktisk godt. Så actually, Andredo, Valentine's Day med februar 14. Jeg tror det var 2014. Der man nabeqausilluu. Valentine's Day med daterætter. Qaqqunukun neriartorluu. Og ved du hvad vi spiste?
Ja. Pasta med rejer. Der er mamma nu uquluttuussartalerussuusuukut ingaat. Der ullumikkumun antarib. It's one of her favorite meals I can cook for her. Der una reaktioner. It's been a running joke in the family. It's been ukiarfini biasumulerpaat. Siullumikkumusulillaatingisarparput. Hvad? Pasta med rejer? Ej, det kan man ikke. Det er umuligt. Der er man nede. Siullumikkumillaatingisarparput eqqaangaratsiu. Sanasimaakkin. Sianertarpama taamaallaa. Jeg har lavet middag, og ved du hvad jeg har lavet? Pasta med rejer. Arnangittua pukua ingat. But it's the simple things in life. And uaisumanni unnumut antaria qimassalarparput mamaasaaniggatilaarlu. So I gotta say, I think it's mission accomplished. Misingivua ullamikkut misiunerput арлааtingilуатсиккиппут инуатааснааммаппа. Just one person, it's enough. Innuataasnaamappa. Qungutsilaassallu. Make someone feel better. And if you can do that to just one person, and I think you made the world a better place. So there you have it, and that is the story of the impossible meal. And I will see you in the next video.